Подробно о том, как проходило голосование по ратификации соглашения между Ингушетией и Чечней, рассказал депутат Народного собрания Якуб Белхароев. Депутат парламента чашыда халха голосовать дятла сел. Голосовать даже чечедиен халха ден цай вопрос ютижлахты же чечан цатцы сторонники ж болыш бар, противники ж болыш бар. Но сехан самыр динаха сехан голосовать дечхана чечедиен мештхал реалчы положение траи депутат var tane bülten hayıtsın zırtqa ve ne diyene de sportdir vurit zavar protiv var taqdi hana protiv barış yok haçı baka lahra bülten ij'alha положение hamingi hadi hana vurit protiv za oluş protiv oluş положение oluş zakon принят de çocuk har diyorlar. Çocuk har mı diyenin ki soza hanvat, soprotiv hanu, az iştiyadat, az boş tiyadat, az kamyal zadoldalar. Zadoldalar. Az ya çocuk ve har dallah. Toprit protiv hanu yani han alt ve yahas hanvali. Çocuk sakkan mı çağlar, saksagu, soprotiv hanu yanzır. O protiv голосовать yanzır. Тайное голосование ЕГЭ, барайтник, килькейдер тайное ЕГЭ. Открытое голосование, цитая депутата, барайтник, килькейдер тайное голосование ЕГЭ. Значит, орденца запланировано должен голосовать дят, он закон, дят закон, чакы дянет. Лично аз эйс голосовать дят, дел сал холцун Мухаммад Пеймария, илсайртер хажини, устаз батине вердуахкаш сихалра. Илсайртер хажиз yok, устаз батиек хаян, батиек yok. Ilskhayat haciz eğer su yoksa ustaz. Fırtın saniye düşün halgay nokçu dozu. Ahkat hugut khubadi hayan tası surgodur hacizi dozu fırtın saniye düşen. Fırtınız diyerdi. Fırtınız dozu dalit huktu ustaz hayana dariyer yani sey ustaz dediler hadiyat azı za qacı tasapas. Zakona za qacı tasapas so protivnik voli so mala voli سه استاد یا هر دل دلش واسه سنت دلار. الصغير حجز حتى يالش دلار از اودنیت مال واسه تندر وقت. بین دو اسقام یالش مدود. وین نخدی هن از عرب و حجدی هن شیلش نخل وقت بیش باخی نخ عهوش به جنخ مقصد بی. از یا هر دیجوریه سوق لدو خجول چنگی. یخاس از دی هر دشوک سوت. وی دیک دو آخروی دیک یروی پلاجین دیک یروی مخک دیک بروی وی سیتش باه دهنس. از دشانسق امال. سو противнику میاه، سو враг народу میاه. Уданет молор лон, вали далее пеймар устаз я хардет должен.